kubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai kesamla kabana Ampati, Southwest Garo Hills, kabladon Arphaus Nam Karta, kalaphet nalayeng banlet wat yala ubai chenong ba Delhi. Henry lalapat yaka degidkot ka Delhi Achek Association. Badha kasan tarik urempang on sawan yalambiang yaka syayeng. Katkum ka kubor balayo lum, katay kasamla kalami nalayeng hakakat khandai tarik ukalalengkot arhajar arpoar. Bad lalapat yaka haka artarik urempang nakathan najafgan jong kanong ba Delhi. Layat huwag bakatay ka kena kalaya iit bat uway usamla ubana Siliguri, West Bengal. Uni usamla ubala kentat banyathu Yakarta uday basyong basa ha Delhi. Kikmi kikpa kilalet ay da kajing ujor ha Ampati, halor kajing ja jong kakuan hakakat kandai tarik ukalalengkon. Henry kilaweng no yakani kajing ujor, hadian bakilayo banyak keren bat ka leng bakapun, bat kalayat hu haki bakam dan hapadeng kanu kajing ma. Laong u presiden ke DDA ubidi sangma leng bakapun na Delhi. U sangma ulayathu baka DDA kamdan jingtip kumno ketika samla na Ampati kala poisha Delhi dakarel namar kadai ke bompat Julet nabar jong karilum Garo watang si sienru haswa kane ke jinglet chadu Delhi. Laong ru baka ketika samla kadai ke basmat banyalek kai ya ka jinglek kai ha internet kabalatep kum ka free fire. Badai hangni bakalaya kendo ya ute usamla. Bat kalarai banlet sa no bat usha Delhi. Henry kidikot ka DDA kilayok kubor nakaway kapulit na Southwest Garo Hills kabalapan jingarap ban penwat lem ya katay kasamla. Ngilala banlap bakapun jongka kadon hana Jafgan bat hadian kata kidikot ka DDA kilalet syakayeng bakasyong kasa ban pensuthu bakaday banwan paibiang syalayeng la jong sya Ampati laong usangma. Henry kidikot ka DDA kilaya kenduk mau siang hadian bakate kasamla kam syamla tre ban wan pai. Ki dakishen ru ki pau bakam syamla don kanu ke jingle bor ni jin pan bor ya ka ban net sa bat uta usamla. Nalor kata uta usamla ukwa ban pen sa lang ya kata kasamla bat u. Deitat hadu balaya keren bat ka kemejong utai usamla. Bat laya thu hakaya ke ei ka balajia ba uta usamla usako ngu. Nila kular ya u ba on penyatho ya u bat ketika samla. Henry uday ban wan charilom Garo ban pan ya gajikar kukerdo nakikmi kikpajong ketika samla. Henry syamla ko ngu bat ulakar ngaru ban pen i ya kikot kisla kum kajing pen ithu yaladi. Hadian mau bat kakmejong u kila ko ngu ban pelat sok ya ketika samla bakan let pai. Sudan bak baka klemi kanu kahuri hura layathu usangma. Kani kajing let chakayeng jong te usamla bat kajing la ban pen ko ngu ya ketika samla na Ampati. Kalajia haka artarik urampang. Kumba kalong menta ketika samla kadon bat kidkot kenthei jong ka DDA bat on sawan yalam yaka sya Ampati haka santarik urampang.